John Legend ni umuhanzi ukomeye cyane ndetse ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yanditse amateka biturutse ku ndirimbo ze zigiye zitandukanye zagiye zikundwa n'abatari bakeya. Ni umuhanzi kandi ufite abantu benshi bamukurikira hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku isi yose. Uyu muhanzi w'icyamamare mu ijoro ryakeye yarayagiriye igitaramo muri BK Arena cyateguwe na Move of Africa. Ni igitaramo rero cyari kitabiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho abantu benshi bari bakubise buzuye muri BK Arena. Ariko mbere yuko iki gitaramo kiba, kikaba cyari cyabanje kugerwa intorezo kugira ngo ntikibe. Hakaba rero hari imwe mu miryango yifuzaga ko uyu muhanzi atataramira mu Rwanda bagendeye ku kuba hari ibintu navuga ko ari nk'ibintu by'ibigambo biba biri aho ngaho nyine bigaruka ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 nyine ukomeje kugenda urwanira navuga ngo uburenganzira bwawo mu ntambara rero uhanganyemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba rero hari imwe mu miryango igitandukanye yari yifuje gusabira u Rwanda ibihano, bavuga ko u Rwanda rwari rufitemo akaboko ariko atariko bimeze mu by'ukuri. Hanyuma rero John Legend navugaga ni umuhanzi ukomeye wataramiye muri BK Arena, ndetse akafite n'ikindi gitaramo kigomba kuzabera Nigeria. Reka ibyo ngibyo wenda sibyo tujye kuganiraho, ahubwo munyemerere tuze kugaruka ku miryango igiye itandukanye ikomeje kugenda isabira u Rwanda ibihano, ariko nyamara wajya kureba ugasanga ibyo bavuga nta shingiro bifite. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibyatangajwe n'iya UA yasabiye u Rwanda ibihano. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibikubiye mu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi EU yasabaga ko u Rwanda rwafatirwa ibihano irushinja gutera inkunga umutwe wa M23. Byatangajwe kuri wa 21 Gashyantare 2024 ubwo yagezwagaho raporo ya komisiyo ihurijweho igizwe na komisiyo zombi z'ububanyi n'amahanga zasesenguye ibyatangajwe n'inteko ya EU ku Rwanda hagamijwe kubyamagana. Inteko yemeje ko EU yirengagije nkana impamvu zitera umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanenze kandi uburyo inteko inshinga amategeko ya EU yamaganye ibitero bya M23 nyamara ntigire icyo ivuga ku mpamvu zituma uwo mutwe warahisemo kubura imirwano. Yashimangiye ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku bibazo by'ubukoroni n'ikatwa ry'imipaka ryabaye intandaro y'akarengane k'abavuga ikinyarwanda muri Kongo. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yanenze ubufatanye bwa Kongo n'abacancuro ndetse isaba umuryango mpuzamahanga kwamagana ibyo bikorwa. Yagaragaje ko ishyigikiye kandi ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro nk'uko byemejwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'abadepite n'abasenateri ku mpamvu zitera ibibazo by'umutekano muke harimo izishingiye ku bukoroni, ikarwa ry'imipaka, umutwe wa FDLR n'ubuyobozi bubi bwa Kongo bwakomeje guhembera urwango mu baturage no kuba icyo gihugu cyarabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Abadepite n'abasenateri b'u Rwanda bagaragaje ko uwo mwanzuro wafashwe ugomba gushyikirizwa inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi, umuryango mpuzamahanga EAC ndetse na SADC. Berekanye ko wafashwe hashingiwe ku bibazo bitandukanye byagaragajwe na komisiyo ihuriweho yize ku muzi w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Bimwe mu bibazo byagaragajwe bikomeje kwirengagizwa n'uburayi birimo ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, imiyoborere mibi ya Kongo yimakaje ivangura rishingiye ku moko no kuba uburasirazuba bwa Kongo bwarabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Hari kandi ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na leta ya Kongo ifatanyije n'umutwe wa FDLR bikorerwa abanyekongo, abandi bakaba barabaye impunzi mu bihugu byo mu karere aho u Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 100,000 z'abanyekongo. Inteko yagaragaje ko banaturutse kuba leta ya Kongo yarakoze uhuriro n'abambari bayo barimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC n'abacancuro b'Iburayi.
bagamije umugambi mubisha wo gutera u Rwanda no kurimbura abatutsi bose. Yongeye kugaragaza kandi ko uwo mwanzuro wafashwe hashingiwe ku kuba FDLR yaramaze kwinjizwa muri FARDC ikaba inshuti magara kandi bafatanyije n'umugambi wo gutera u Rwanda. Inteko yasabye umuryango mpuzamahanga gusaba ibihugu bigicumbikiye abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi gukumira uburyo ubwo ari bwo bwose ingengabitekerezo ya jenoside yaba igaragaramo. Yanasabye kandi kudaha agaciro ibivugwa ku Rwanda mu buryo bubogamye, igashishikariza impande zombi zishyamiranye kuyoboka inzira y'ibiganiro. Abadepite n'abasenateri bagaragaje ko bitumvikana kubona inteko y'ubumwe bw'Uburayi yarafashe umwanzuro yirengagije nkana ukuri. Bashimangira ko umwanzuro wayo ugomba kwamaganirwa kure. Depite Nizeyimana Pierre yagaragaje ko ibibazo by'umutekano muke bishingiye ku mateka y'ubukoroni ariko no kuba leta ya Kongo yariyemeje gukorana na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yamaganye kandi uburyo Perezida wa Kongo Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye batangaje ku mugaragaro ko bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bwitorewe n'abaturage. Yemeje ko ibyo byirengagijwe na EU ndetse no muri raporo yayo ikaba yarirengagije umutwe wa FDLR. Asaba Kongo guhagarika gukorana nawo bwangu, abawugize bakoherezwa mu Rwanda, abafite ibyo babazwa imbere y'amategeko bakabihanirwa. Depite Uwamariya Odette yagaragaje ko atari ubwa mbere inteko ya EU ifashe umwanzuro uvuga nabi u Rwanda kandi ko bakwiye kwamaganira kure ibyo bikorwa yise ko bisa no kuyobya uburari. Depite Mvano Sabimana Etienne yashimangiye ko leta ya Kongo yahisemo guha ubwisho FDLR ndetse ikanayifasha mu mugambi wayo wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Depite Mujawabega Yvonne yanenze uburyo inteko y'ubumwe bw'Uburayi yafashe umwanzuro ishingiye ku buhamya bw'uruhande rumwe, bityo bitari bikwiye kandi ari impamvu shingiro yo kwamagana ibyo yemeje. Ati nanenze cyane uko umwanzuro w'iyo nteko nabonye barawushingiye ku buhamya bw'uruhande rumwe. Nabonye barabajije Minister Therese Kayikwamba na Denis Mukwege, ariko ntaho nabonye bahaye u Rwanda amahirwe yo kwisobanura. Kuba bitararebwe ngo impande zombi zihabwe amahirwe, numva ari impamvu yatuma uyu mwanzuro wabo tuwamagana. Senateri Bideri Jean Bon yashimangiye ko umwanzuro wafashwe n'inteko ya EU ubugamye ku ruhande rumwe, bityo ko udakwiye guhabwa agaciro. Yerekanye ko biteye isoni kubona Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye baratangaje ku mugaragaro umugambi wo gutera u Rwanda, ariko nyamara bikaba bitarigeze byamaganwa n'ibyo bihugu by'Uburayi. Depite Mukabarisa Germaine yagaragaje ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko ya EU yo gusabira u Rwanda ibihano ati ni igitutsi ku Rwanda no kuri Afrika yose, ni ikimenyetso simusiga ko nta mahoro arambye bifuriza aka karere. Biragaragazwa nuko birengagije nkana igisubizo cyari cyafashwe n'abakuru b'ibihugu bya SADC na EAC. Yavuze ko biteye isoni kubona EU yaratesheje agaciro ibyakozwe n'abanyafrika mu kugaragaza igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo. Yashimangiye ko iyi nteko ari umufatanyacyaha w'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi muri Kongo kuko yirinda kubyamagana kandi yarahawe amakuru guhera mu ntangiriro. Ati nitusubiraho kuri icyo cyemezo biragaragaza uruhare rwayo mu bibazo by'umutekano muke muri aka karere ndetse n'uruhare rwayo muri jenoside ikomeje gukorerwa hariya. Munyandamutsa Jean Paul yagize ati ni umwanzuro wubakiwe ku binyoma ariko ugamije kugira ngo u Rwanda barushyire mu kato. Sheikh Musa Fazil Harerimana yagaragaje uburyarya bwa EU aho inteko yayo yagaragaje ko umwanzuro wafashwe wamenyesheje inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bikaba bitarakozwe. Yemeza ko u Rwanda rutanakwiye kubisobanuraho. Ati ntabwo badusumba, ni inteko, natwe turindi ako gaciro kacu tukagumane, ahubwo tubamagane. Ntabwo tujya tubisobanuraho kuko surukiko icyo dukora nukubamagana.
inteko nshinga amategeko y'u Rwanda yibukije ko hari uburenganzira bw'ibanze bwa buri gihugu kigenga bwo kurinda ubusugire bwacyo n'umutekano w'abaturage bacyo. Ngayo rero nguko ni nuko inteko nshinga amategeko y'u Rwanda yarubiye kuri uyu mwanzuro wari wafashwe na AU. Reka mbifurize byiza no komeza kunogerwa n'ibiganiro bya Capital Entertainment.